Che Illuminati om zia chu eng Illuminati idea rim hi chu sangkhajali somriat pangavel tang to khanin lawam to labieta de piedraita chuan iswa hi directin ka bethe ni atia chu azui tu khanga khop maya sangkhajaruk somni pathum thleng pon friends ate khanin offense te ho kha andar zelani mase tuna Illuminati te kan hriat hi chu a om tak thin a sangkhajasari somsari paruk chawvela khanin German law professor pakhat adam Weishaupt chuan secular philosophy vel azirtirna khanin khahun laya sakhona khanin abo be na sat emawangin azirtirna hun ngei pokha sakho zirna in kan don nge sakho institution ani wang khanin a free thing na tur kha adal ni na ria a chumi ngai theilo chuanin azir lai then khat kha ti khanin a khom ta pol kha din ta ni hengun la hianin freemason ti ho kha an lar khop maya mase freemason alut tur khanin hausak view te po angai nga kha alut thei chi boxi lova tin an ngai dan te po ain anglem lova so anjon adama chuanin polatina mase freemason hoka a copy na se mani chu wang chuanin tuna Illuminati te kan hriat tam tak Illuminati te na kha te po kha freemason thil ve kani me ni khat 1776 chuan khan Bavaria chu Germany chunga thina kha pol kha adin tani adama chuanin rationalism mo mishing hianin sa khwana te blind taka zui top lovin mo kan ayu pa te thusai te chik lova zom top lovin ke mani in kanin ngai tu chop theidon ne engkim hi critical takin deal chu takin kan ngai to nga chu chuan in human rights a choice sang tin tu na he khangun laia catholic caution catholic polina politics te business engkim chunga athu nei na te po kha do thei tur a khanin angaya chu ta until tum poimo do te chu puithuna a thlak hi kan dawang sa khon na chang kan ria puithuna a thlak te tel thina tin obscurantism kan dawang the obscurantism kan do do na ni obscurantism omzia chu sa khwana mo polina mo sarkarina mo dan na siamre rengina mo thu pek zom tura siamre rengin achan thatakina soi thin turani khami achan mumal po sei lova dan siam top te thutluk na siam top te kha khatiang kha obscurantism mo fia lo taka rorel kha khatiang kan dawang antia chuanin abuse of state power pokan dawang ram shwai tu te sa kha shwai tu te na anlalan shot na kha kan dawang anti boka chuan apoi mo ber chu rationalism na pathian hi om tak takem mo sa khwana hi dikem kan sarkar hi dikem bye hi dikem manin kan ngai to mishing kan nia kan ngai to chok thei tur ni rational takin kan ngai to tur ni ya chu chuan na kentel chu individualism mishing chu amai ngai to chok thei tur ni polo omangai lo tin poland dina chulai chuanin ama zirlai te student te ho thoka apun kan ti kha mi paru pasari vel ani an nia tira chuanin ta hianin atlang puin zirlai a ro po khanin chungko chadewa tangran chokte hausa deute klema bright deu thoka athang ani an that nem lai ber pon sang ni vel bak an ni lo ni chuwang chon khovela hen tam takanoma ti vel tu nai chuanin adik to lawa apol rim kha an san lai ber pon mi sang ni vel bak an ni lo ani du a tel theilawa khangun lai hey man lai thil ve kani du tel theilawa thlanbik ni ngaya a omsa te khanin anin ron lut ve tur kha anon som thin ne tin mi pa chau tel theya mei che Illuminati kha om theilawa tin ani adam nge pon an dina asai chu Illuminati chuanin sa khwana wang kanin en than na zong te kan pai bowang tin juda te po tel phal an ni lo ni chuan kumsom thum chunglam bumar soka tel phalam ni lo chan chan mani ngai dana chuan kumu palam ho chu an conservative awangin kan ngai danang hi an pom the don no ti kha an thuken pakat chu ni ve adik na lai po amanga omzia bera chon akhami adam Weishaupt ngei po kha professor of law ni lai khan kumsom thum po la tling lo ti na ni chu tin ya du tel thailova
om sa te na an recommend ting mo hei tel vero san ti chau khan tel thea chu wang chon free thinking society ani em nge geng deu kha ani te na lai ko mani chan chu religious prejudice pon ho em ma se juda an hole thawan ma ni po khanin atira chuanin perfectibilist tin an Paul ming an phua an symbol atan chuan chin chiana out of Minerva chingpirinu Minerva chu fin na pathian perfectibilist ti mingin an puwa tir khanin an soya an lampu lei thelo niang atoba chon Illuminati Norden an tia chu Illuminati ti kan shit khan ita ni ma se hela hianin tunge kan pola han lak lo chiang mi fing mi hausa mi fel tiang kha shiat me harwang khanin an pola lut tur mithar an wazon no ber chu Freemason thoka Freemason ho ti dan khan copy na se me ma minglem ten in phuat so pa ani Adam Weishaupt to po hian in Spartacus ti nain kawa Aurel Cole te ka Areopagus ten in tia minglem vek khan nei chan chu nge niang zirtir tu ten nia zirlai ten nia khamulai pheka chuan in Christianity kha avung emema anti don nge a political lang zong pon niang langsar taka tiang Paul no sa khwan na do zong a Paul ranam kha a theilo wangin minglem ten mangani tin rank class ang do panan ama antirnan tilu tira khan novice nianga chumi zo minerval nianga thengsang tel telanga to pa regent priest magus king ti tania a top bera chon philosophical illumination kha I thleng thei don ni ta hi chuan in eng ki mi hre to heti ma eng to le mai illuminated no chu an chakna nar ber chu Freemason kan ti kha Freemason zok mai angai nom don an kina kan soinga chan chu Illuminati chu an lo bit ve ni Freemason a khanin Freemason chuan in ram sang sanga ting branch kan ti bial lang do khan chapter sang khan dia khatianga khanin an in da zel ani Illuminati member hawi mo tin ma sen nuwa chuan mi thil ti thei tak le khathiam tak te politician te doctor te ukil te po an tel ta sang khat sari som sari pariata pechon Friar von Knig kha ron luta mi thiam lutuk ani khan constitution te ron siam saka khan ti don nge chuan ani biak dan tur le khan in thon dan tura te khan in court vek no trong kampa ngai nen belowa trong kampa ngai le khan in thon lova mineral in an hriat thiam thei lo turang vek khan in anin betrina chumi po chu ha Kniga siam he ni ma se van doi thlak takin an dai rei lova chu wang chuanin pakhat na chuan kan hriat chian tur chu Bavarian Illuminati dik tak hi chu a top na re to ni an din no kum som vel ka khanin 1785 Bavaria sarkar kan ti don nge Ducal Theodor khanin kan rama hian secret society reng sarkar ina kan hriat pui lo ko san na sakho sarkar ina kan hriat pui lo Paul reng om turani lo tin an khap tamaka khapistana chu a effective ngal boka mi tam tak Illuminati member tam tak kha alo hria te ho khan lo man an loi soi theivel ne chen pe chu an manta a chen pe chu anin a tangten not chuka rama tangten not chuka ani Adam Weishaupt tang e po kha ani na ten li saka chuanin ram atangin an not chuka ni at exile ani 1787 kumni nu a phechuan a then azar an lo omzel awang khanin secret society member reng chu kan manani chuan ti hlum tur ni ti dan kan la chu ta deu dewa kamit nu ka chuan a to lawang thluk khani ma se chulai chuan boila na lai chu secret society minol pina kan hriat lo Paul tinana khap theian ngai kha khalai ka chu amak angre an hriat lo khanin a thei tlatani chu wangreng chuan tu na poina omem kan thelo achan chu secret society ania khang hun lai ai ma khan tun nuai hianin an lar to zokani Illuminati kan ti chu ma se tu na Illuminati te kan soi thin hi Paul tak takin em kan thelawa chan chu secret society nia lo te reng po ni se man lai Illuminati dik tak kha chu an ni to lo ni in la Illuminati ani to zokang chu an to patang khan conspiracy theory kharon in Trantani 1798 George Washington president America of US chuan ale khathona Illuminati hi an lo omani tina jeka ani George Washington nge po ka Freemason anglo master mason hial ta ponia tin French Revolution 1797 hun lai po khan Illuminati ho an pu le
ani a chan chu he tiang ho hi French Revolution kan tin te poi sa kho do na atang ron suak te ni ta tin August kum te nge po khan he tiang idea de hi chun lo ne ya atelaniang te anti-zel ni ti kha akal na sa ni John Robinson 1797 a chuanin physicist anian ni hi Freemason a po hian an lo mani ti ten alo zia ka ni ani chu scientist ania athu sai hi ho itur ni tin John F Kennedy an ka hlum te po kha Illuminati ho ti ni ti te an ti ta tun thleng hianin an headquarter po Denver International Airport nuaya a omani a chan chu time capsule pakati oma chumia chuan Illuminati symbol omani antia mase chu Freemason symbol tho khalani yo kan no pandau lai khan an lar lutu kha an tila an han ti tu po nom to lo a Illuminati ming shim kha kan no pan lai khan lar chau khop maya Illuminati ante thil re reng triangle omang chi tem mit pakhat amang si Illuminati kan ti ka sangni som pasari ma man kum deu lok khan David Bramwell ani Illuminati vel lo zirna sa nia chu chuan a soi chu a thutluk na chu tuna Illuminati ganti hi mana Adam Weishaupt ta wanga ron lar ni lovin 1960s vela LSD drugs wang khan ne te drugs min rui thei thilan tin ti chon thil tam takan ngei to he khai no ni lawang tiang zong ka an ril ru kala wang khanin conspiracy kha tam ta ani a bikin leka book pakat Principia Discordia chu chon discordianism ti kha sarkar dauna lampang silma kha tiang kha aron lavung dewa nge niang san palo thanem ngai te pokan nama Robert Anton Wilson ani hi Playboy magazine athok thin ani chu chuanin lekha thon phuat chok mo fake letters manlai chuan fake account am lo fake letters anam thina chu chuanin tunlai nge tun ma thil thleng JFK thina te French Revolution kha tiang sang te kha Illuminati ho tiani ya tiang zong te khan Playboy han lo chuat thin ni Playboy pe chu chiar tun nga theilu tuka zia bera chuan Apollo chu om to lova idea an thurin te an kalphung timang hu hang kha alo mani New World Order ma anakina chuanin an biru na tangena ron chokanga khovel pumpui a henron la ron rel don ti ngai dan te hlau na te kha omta TV mangte film te video mangte music mangten min run mekaniti te omta heng hi ani love chu kan di thei lova ma se man lai Illuminati ho kami Paul kha chu om to lo ni tin a hu hang kan an ti pokha han soile tha thinila a tamzo ki chu Freemason ho wang tho ka nia hei poisa nge ni mit ma eye of providence te mit pakhat om na piang chu Illuminati kan ti te compass le scale om te Illuminati kan ti ho zong kha ani na taka chuan secret society na an lo dani pon Illuminati ni lo in Freemason ho bokha ani don ani mo ani lo vek chuan all seeing ai kan ti da chu a Christian emo sa khothil lampang kha kok da izaw ani kan boy thin na chan chu Franklin Roosevelt, Thomas Jefferson, Winston Churchill, John Rockefeller, Dr. Dre, Justin Bieber, Nicki Minaj, Whitney Houston, Beyonce hi Illuminati niem Lil Zoa hi Illuminati niem a chan chu Jay-Z te po kelem te kilem te tin Rockefeller ti album Rockefeller Records kami a recording company apa kan pyramid lem te kha mga tin Rockefeller shim John kha chu Illuminati ngai shim kha ni bokta mase kema ngai dana chuan conspiracy theory ani chuan conspiracy theory ani mai ni nilo manilo vati sakrangat pa omziam chong lawa hey flat earth ring ta po an ring to ni chuan in an rin na chanan ne ya adik ani ti kan rin pui lo pon ava convince kha omziam vak lawa a thei lo bokani a chan chu kan film khona tur chu tu ata pon nge niang war zong sai chon en kim hi mu Illuminati theita ma se ti pal thil thua an lo la om thei tho mai thei a chan chu secret society ti to na ka chuan in kan shelo tura ngai la a conspiracy ang zong shim pon ma pon ka sai to chi nazi ho on lai po khan juda te anti du da na sarle a concentration camp pa te an suat lum thin ni tam a rualin kan ti te po kha a hun lai German ho tan chon conspiracy ni thu Belgian dollar ni chu wang chon thu Belgian dollar kan ti ani chon ngai sak loila ma se history ai chuanin atak lo ni ta te chu om ve thin thowa kan hriat pia lam antin aliens om lo tir ngot te kha
aliens om ti chu ni conspiracy theory pakhat chu ne ma se a lo ti turin universe hi zau lutukani chu kan zong chuak zo veka Mizoram Tiger Reserve a sakei lo ni ti thei tur khopa kan shoot chuak to ni ero chuan hence lo ni kan ti thei chawani tin ha select prim chu Rihanna Princess of Illuminati nuaman ti ni Illuminati emo kan ti nuaman ti lutuka chu wang cha anti lui ve deuh thini ma Katy Perry soi hi ka du ang renga Illuminati kan omemo anti to hi chuanin enge morio in ngai na hi kan nei pha thina ati seleb so mo chu wang mai chu ni karing a chan chu man lai Illuminati a kha chuanin an tel pha karing lawa chan chu intelligence sang tak ne nga ya chung ko apo mo nge nyang chung ko fing sa tang ran pia na ngai ta ka anni lemlo ni hengoi alo bera an ma ni zinga hian Thomas Jefferson ti fel te chu la om deu Mizoram a page on in kanom teu lawang tuna video tang kan karon sai kan siat thiam ta ka karin chu kan beng ti zap ber tu emo kan ti Illuminati kan ti kha kan siat zap ber zo ka chu Freemason ho kan chu ni danga kan la sai don ni lom khop mai ka video te milo en sak thina bye bye